vanoi gam tina kuki chate ho zo sena bon chaw bini tha pha tha phul me ni chim som le sagi Saturday ni khuin jong ni tha thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti Kuki Intellectual Forum Songpi District Kukilen ti akimin bo hon People's Movement hin CP pu Paojakhup Guite lekha na thodu win pa cha na thu na thodu vi Kuki nam sunga thu ki thang ho separation day chungchang thu ho le People's Government chungchang thu a MLA hodin mun ho pu Paojakhup Guite hin phun do ho cho Kuki Intellectual Forum hon pha ka sal he jing wetin pu Paojakhup Guite and head Selvin sule suspension of operation SO agreement noya thu ki sel gu ho Manipur territorial integrity ki suke thei pun ti tia thu anum sa cho Kuki te lung tup separate administration to ki kal hidan thu ho pu Paojakhup Guite in apun do a CSO ho suspension of operation SO group ho MLA hon Kuki zo council ho ITLF ho le ko tu ho to ki thu a ama ho changphat chum na ding gel na a mi pi ho a thlep thau hinga do hen tin zong Kuki Intellectual Forum hon apung do vi Kuki Intellectual Forum hon say na wachun separate administration del na People's Movement ki chipi hi koiman subo hi hen lang sule SO group ho le non SO group ho sule thalchoi ki loi khom na dangdang hon jong subo hi lo hen sule mi pi ho het pi anom lo wa Kuki zo council ho le mail he CSO hon kinop don a bol ho agreement ho dung zuya movement hi chi tha sa hida hen lang mi pi ho de bang ta chi tha sa hi zo hen lang sule ama chang phat chom ne ding gel na him kham cessation of hostilities bolding ki go hole thilchum chu ma su lambai ding ki go da hen tin zong Kuki Intellectual Forum hon phong do vi Kuki Intellectual Forum hon People's Movement to so now thu ho phong do vi chu chi lekha chu Kuki Intellectual Forum Songpi mina General Secretary Mark T Kuki nan so do hi People's Movement analam kai pu Paojakhup Guite in public place khana aholim na chun tu chung Ukhrul district sunga Siroi Lili festival a chidinga ki go mele ho chu Kuki de gam sunga lut sa loading ti a gina bolna video clip chuna thangin sutokil hon chun Manipur police on pu Paojakhup Guite chunga FIR an bulkhum tawvin madinga ahol lai ta hi Manipur police on North gam sunga state dang ho adi a Mizoram Assam Nagaland le Meghalaya police ho hingin zong nge na bolovin agang thei pena pu Paojakhup Guite mado hinadingin anet sa taw vi Siroi Lili festival a boina ima cha thu lo na dingin security arrangement phata ki koiding hi tin zong Manipur police on phongdo taw vi Manipur police on pu Paojakhup Guite chunga FIR abul khumuwa madinga good now chunga Kuki Organization for Human Rights Kohurin maini chim somle sagi tuni khochun press statement khat so do vien pu Paojakhup Guite chunga FIR Kibol khum na chunga Phamo sa naw thu ho phung do vi maile hon buffer zone su ke na dinga to go na simo hi bo vien Kuki hon Siroi Lili festival chu ki do dal hi puitin zong Kuki Organization for Human Rights on phung do vi pu Paojakhup Guite thu sei chu Manipur police on Phamo sa wa achung thu tanding agoro hi ta hi le ibola maile khat Professor Premananda Kitipan TV a holim na Kuki ho zo si chu terrorist hiwin Kuki ho zo si chu sumang so hilding hiwe tia asina chunga Manipur police on Premananda chunga legal action alalo hamtin zong Kuki Organization for Human Rights on do na zong na bolovin chule Manipur state chunga dalimol ho hi hiantum ne ya ki chi tha pi tai tin zong Kuki Organization for Human Rights on phongdo vi Kuki te chunga khansin na lin ta na boldo ho David thik alol an tan pi holoi zong thangphung te in wa lewin koiman alim sa pu vi chuti a khen tumne a chi hla piu cho legal le moral lampanga thinlel na khat hi jing se zong hilovin Manipur state chunga galitol ong ki pat do na aji khat zong ong hi tai tin Kuki Organization for Human Rights on phongdo vi Manipur state vai puhon Kuki te chunga thilsi bol jing ho hin chamnala mun na adal tan jing hi tin zong Kuki Organization for Human Rights on phongdo vin state police ho chu politics bol na le nam khat su gen theina dingin mancha daw hen chuti a Kuki mila mo chunga dalemol ho pata a podo ding ki gujing chun nipi ki vai pu na ha ta to kha dalemol anum sa ho zong asu mul pho hi tin Kuki Organization for Human Rights on phongdo vi chuti a state police so chalo no chu Kuki Organization for Human Rights in ado dang long thu ho phongdo vin
avela kuki milam ho chunga di lauta sugen thading ahong ki got kida hile kuki Organization for Human Rights on danlemol anum saw mangcha a bol thechan Kibol ding kikidin te piding hitai tin jong phongdo v ima 108 kya kiminvo me thai nupi phabeb hon SP Imphal West singa pu Paojakhup Guite chunga complain an pilud vien pu Paojakhup Guite chunga FIR zilud hinading in ngen jong na bolu v chuchi pu Paojakhup Guite thu sei cho tangkhul pasal khat muntina ki kumzo jing asang kasar ki tipan jong Phamo sana thu ho in phongdo in president's rule sunga chudabang thil ho cho government in ibola chi la sa uham governor hoyaum ham chief secretary hoyaum ham DGP hoyaum ham chule prime minister hoyaum ham tin asang kasar ki tipan don jong na bole KSO D&Ncr president pu Paojakhup Guite chunga Manipur police on FIR abul khum naw chunga KSO D&Ncr in Phamo sa naw thu in phongdo v gale tola chamnel mona ki thaki mat ho omlo na dinga gamgi buffer zone government in simdo ho cho suke na dinga chuchi siroi lili festival chu ki gong hi ji chun pu Paojakhup Guite chu tabang Thuphon chu an bol kha hibo wetin KSO D&Ncr hon phongdo v KSO D&Ncr hon sebe na wchun state government in chuchan geya pu Paojakhup Guite chunga action lading a good jing bang chun mail hey professor khat premananda kitipan kuki ozo se terrorist evete apon do na le kuki the thagam na dinga gal bolding ti a asai nung zenga jong dalemol vekola pang hon dan nungzui in action anal po vetin government thimo chanu vi kuki te lam kai ho su thu na ding le kuki te su lam bai na ding sule kuki te su kichati zat na dinga chudamang to gon cho achi hla pio hin ai la chu chan ge ya state government in panla nung jing wa jong kuki te kinung khinding khai po vi kuki te thip be a ding khai po vi kuki te ti zading kichading khai po vetin kuki students organization D&Ncr in phongdo v KSO D&Ncr in demand phabeb man bolu vin KSO D&Ncr president pu Paojakhup Guite chunga FIR Kibol chuka thau vin chule kuki te chunga kitha kimat thilsi thuncha na dinga mei thei professor khat professor Premananda chunga government in got na piu hen chule Manipur state chunga dalimol vekola pang hot chunga independent high level inquiry khat simdo hian lang thudi thuta ho podo hi hen tin jong phungdo ve kuki ten thudi thuta ka sei zom jing ding hui tin jong KSO D&Ncr hon phungdo ve main sim som le sagi tuni kho ni thalam ni nan thuma pan ni nan gup sungchun walku ki zo intellectual council WKZIC office tuibong muna pressure group Thuphon joint consultative meeting an chilha piuvian agenda saying a good ho cho KSO D&Ncr president pu Paojakhup Guite people's movement apat do cho chuchi kiloi khom na thum ho ki pun khom na ding thu ho le thudang dang ho se khom ding an go do hi chuchi pressure group Thuphon cho kuki reformation forum KREF wal kuki zo intellectual council ho le yang kuki ti akimin wo holo hiu vi Chin kuki National Defense Force CKNDF akeder khat cho tuibung vela kuni security force an mando taw vi chuchi CKNDF ti akimin wo holo hi nonsu group hiu vin India le Myanmar gamgila ho a pansa hidan win jong thuso ki muchun phongdo e security force on amado Chin kuki National Defense Force CKNDF keder pot cho thong khong to thang kum som tum lali tong lal veng khumi hidan jong ki seyen ama pot cho more khupile Myanmar gam sunga umjing hidan jong ki seye ama pot chun tingnoi mi apang ding khangdong ho adon khom jing jing se jong hilovin India le Myanmar gam gila ho a galman cha jong a hin pole jing hidan jong ki seye Manipur government in Manipur state sunga Village Defense Force VDF4 agoma mi sangsom le zanga ho cho achi sa April sim khat ni kho akipat March ni sim som thum le khat sang ni le som ni le gup chana dinga an su sau pi o hitai governor in council meeting achi sa March ni sim som le ngani kho ani nawa chuchi extension chu an no pi o hitai tuni kho ding thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mang pha